prestao rat. Uče nas i pisane nam upute o tome šalju. Of the program of marking July 11th, 1995, the 16th anniversary of the genocide. Zar misle da se zove razum ono što je u nama preostalo od negdašnjeg i njihovim vriskom govorimo? Djeci koja ne snose krivicu za ono što je ovdje učinjeno. Ovdje sa nama. Za mene je simbolično 16, jer je prošlo tačno 16 godina od kako sam ja kao 16-godišnji dječak preživio, hvala Bogu, genocid u Srebrenici. Ali evo, ako smijem reći da je ova 16. za nijansu lakša od ostalih, onda ovu dočekujemo sa malom dozom olakšanja. Monstrum i zločinac Ratko Mladić, glavno osumnjičeni za genocid u Srebrenici, je iza rešetaka. I ako se o tome može govoriti na taj način, naši mrtvi po prvi put imaju malo veću mjeru mira nego što je to bilo ranije. Uvjereni smo da će se kroz sudski proces zbog njegove uloge u genocidu. The arrest of Ratko Mladić gives us yet more reason to reflect on the horrific crimes against the innocent that took place here in Srebrenica, in Bratunac, in Valesnica, in Žepa, in Milići, in Zvornik, in Rogatića, in Višegrad. We remember what was done and what the world failed to do 16 years ago. Ubijaju, izgladnjuju i na kraju pobiju do zadnjeg. Genocid nije bio stvar afekta. Srebrenica je najdublja rana na tijelu izmučenog bošnjačkog naroda. Ostale rane će s vremenom možda i zarasti. Srebrenica neće nikada. Srebrenica je tamna mrlja na obrazu međunarodne zajednice. Ta mrlja neće izblijedjeti nikada. Zločina neće je se osloboditi nikada. Uvlačit će ih u svoj tamni vir. Tražim vas, gdje god krenem vidim vas. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.